preteptajo vsako leto usodo 500, 600, 700 ljudi. Minister za notranje zadeve se na poskus prosilcev za azil, da spregovori o svojih stiskah, o tem, kako se ne spoštuje njihovih pravic, kako se jih tepta, kako se tepta njihovo dostojanstvo, kako zločinska je azilna politika v Sloveniji, nasploh migrantska politika. Na to se Ministrstvo za notranje zadeve odzove z grožnjo, z deportacijami in z repatriacijami. Tega ne bomo dopustili. V tem tednu je okrog 50 profesorjev na Ljubljanski univerzi podpisalo protestno pismo proti nameri Ministrstva za notranje zadeve, da ljudi, ki javno kritizirajo azilno politiko v Sloveniji, deportira iz Slovenije. Nismo mi životni, mi smo ljudi. Čim več javne podpore, lažje bomo prišli do rešitve, ker dokler bodo oni obravnavani kot kriminalci, to nikamor ne pele. Molim vas, čujte ovo dobro, šta se ovo dešava. Mi smo izganjeni iz naših država. Zato smo došli ovdje tražiti pomoć u Sloveniji, da dobijamo svoja prava, svoje dokumente da možemo delati. Nemamo uslova ništa od toga slovenijskog prethodnog godinama. Ne dobijamo ništa. Che Guevara.